See, work. 24 hours work. Ini bawa captain tengok. Tak ada holiday pun. Players report 5th December. Haris Harun here already. Ni bawa captain. Work, see? Nacho, work. There, KGB, work. Oh, work. Well, target kami untuk pasukan JDT macam biasa top 3 kerana kami nak main, harap-harap dapat bermain di Asia, jadi top 3 untuk dalam liga. Untuk Champions League pula kami harap kami dapat lepas group stage, kerana macam mana pun saya tetap realistik dalam target ACL kerana dengan kualiti pasukan-pasukan yang lain yang bertanding dan mereka telah establish lebih lama daripada kita, kami tetap projek yang lebih muda, jadi projek yang lebih baru. So realistic target pas group stage, kalau ada rezeki saya berharap kita dapat masuk quarter final. Itu untuk ACL. Untuk FA Cup pula saya berharap kami dapat masuk quarter final, dan juga Malaysia Cup kita ada strategi yang lain. Kami akan letak lebih pemain-pemain muda untuk memberi mereka minit dan juga pengalaman, jadi kita boleh memberi fokus dengan agenda-agenda yang lain. Jadi untuk Malaysia Cup saya berharap dapat masuk quarter final ataupun semi final, tetapi lebih dengan barisan-barisan pemain kami yang muda-muda yang lain. DMX, Rough Riders, come on, here we go. Tone it down, bitch. Yeah. Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while